Күн мü batıdı? Uşundaq günler ötüp atıdı. Üç oğlum var. Üç oğlum var. Çoğunun ismi Erkin. O Astana'da. Çoğun hizmette. Oturançısının ismi Azat. O Almatı'da. O çoğun hizmette. Biz ana uyda. Kendisi bilen. Elim moşun teyip koyup meke. Ahırkı patron. Moşun beyik otu da hazır meni. Moşun kara otu da. Bu uxlap kaldı mı bu neyim ne kötü? Kreş. Kreş bunun ismi. Hey Kreş. Kürüşüm. O dada o. Hey. Paşo. Hey oldu. Kötü. Assalamu alaikum dada. Aleyküm selam. Еріп кеттім ғой. Uxlap kaldın mı neyim kuvatsa? Нәні ұқлайма дада. Оны каллампады қошқан ғой. Оны біздің мөңгізім бұл қисық маякалымыз жүр. Мұны қақының осы кіріп қечіп тұмайды дегені. Аран қошып әттім падыға. Ақыз өтті адамны. Keçip de. Şoğu қечіп тұмайды. Kaçıdı o maya. Zamansı da talay mayala kaçtı o. Talay maya zoyala kaçtı o. Dada. Şu mayalarını tutup. Dada. Zoyalarını. Dada. Немді алса содан кетейік. Тауам оны өзіміздің маякалымыз жоқ, бір мөгіз сұнық жоқ. Ашу даватына, қақынан олысы қечіп тұмайды, арам пады қошып әттін даватына. Мен әштім даватма. Садан кетей, зоя дайсан, нәнің зоясы бізді? Бізді бұрын Zoya деген қалымыз батты. Sen Ашта bilmeysen onu. Зоя. Çay koy, çay koy. Çay içerler, қосақ ішіп Çay кет. koy. Әке, kuya. Күрішімей. Мұстақып күнне өтіп атады да. Тоқыланым чықырып әттің ма? Дада тоқылан, ұнтық қапма, чай ішіп алайлы, сық чай, қосың, ямай ішіп кет, азы шықыр етме. Қосақ ішіп кетті ғой. Қыр. Бала. Қойғына ма телефону, не? Не болды? Сен бұл тұсаң бұл телефон, отасаң мұн телефон? Садан кетеді адам, біздің одноклассник оқы сыныпташыларым ғой, ағелерім, WhatsApp несі атыды ғой. Қыр. Азыр. Ятқанды ғой мәйлі сені құшақлап ятатқан ешкімен жоқ. Мұны чай ішкен досым кішіне мұн дәстіқанды бісмілла деп отасаң шу? Мақыл, азыр. Балла, давайте, кей езі шайла. Болды, ман, дада қоқайын болды, қапым ғына. Ағына, шайладым. Қосақ ішіп кетті ғой. Акаңладың қәве жоқ ма? Акамладың дәмса? Бір 3 күн бұрын қәвелешкен. Чоң акам телефон қысам. Азыр ішілерім нұрғын. Кеуізем қәвелешме деді. Мақыл дедім. Рас, кен. Азат акамға телефон қылдым. Азат акам телефон қысам. Азыр аялым не доқтырханы қиып кет бар ма? Кенерек өзем қәвелешме деді. Шо жоқ шының бұлай 3 күн өтетті үш. Келіміз дегеннің параңыны қамады ма? Оның торлық ештім деймде дада. Aldı da ağır atma desem doğru
Орлан әует өйтіп, яны кәмді? Білісі ақ ода да. Акамлағы керек нәрсені бір хабарлашып жатсақ, әует үйтеді ғой, нем керек осы, doğru керек мо. Нақыр. Сен қана бала рейсен, маған ашылан doğrulар керек ма? Маған өздір керек. Мен өздір көгім келді қанды бәлкім. Оғылырым болған ке, мана құшақ алғым келді қанды. Мана бір дәстіған отырып, мұңдашқым келді қанды, сырлашқым келді қанды мен. Түшін атмады да, білсен ғой, акыларымнан оқыты жықай, юған заводланы шылтыды ғой. Керек нәрсені әует бердім, телефонды қава қып тұрды ғой. Қанда қып кәгізсі қолды әбіланы. Кірі, мана қығына. Телефонның ағына. Ой, тоғада да аз бірдем телефонын қой дейсі, бірдем ал дейсі, не оғытсы? Ой, ағына телефоныңына. Жоң ағаңға телефон қыл, әркінка, мұнақта, Сөзілшемсі өзің? Яқ, сән сөзілшісі. Әркінка, дадам өл қал дейді. Тоға. Садан кете, дада нем деген оңа? Әнді мұнақ, яған қадым. Тоға, құдайым. Дада, Аллах чәксі шүкірі, тән саламетлігін яқшы. Япымыз бір ерін ағыр отым. Біздің доқтырхан тонысыла жоқ қой, жүрі апыр келе, көзді келемесен бір. Әнді мен сапсақ адам қанақ үйе көрмен, демеш көрмен, бекадым бек. Тоға, сапсақ адам неме, өзімнің ақыларымға дадам өлді деп қандақ дейме? Мана телефон, алло, әркінка, дадам өлді дейсің болды? Тоға, қап. Дада садаған кетей, Аллах чәксіз шүкірі. Мұшы үш оғылға дада, анының орнығы ана, атының орнығы аты болып кеватса дада, дұрыс ма? Башта қуатыды? Өз уақытыда, мұны қорарымыздыке ақырқы маллан сетіп, ішкакамны, чоң оқыш орыларға университетлағы үшадың ғой дада. Мана қошы сенің ақаңдың ғой. Қызыл диплом біліп тұрып азыр мана чоң оқыш ішланы қуатыды азыр. Қызметті, чоң қызметті заводларды қаруатыды. Кірі, не заводса сәні? Мада эплі ака, дадам өлділді қойсан болды ғой, бір иғыз кеп қой. Әші дәлемемсің? Әші бір иғыз параң, оңай параң мады? Оңай алдыңда, ака, дадам өлді дейсе бітті. Мақыл, азыр. Әмін дәует мәм саған. Мә? Қыл мә? Өзіңді. Дәуеті мәм? Мен өзімді өлдім деймем ма? Тоғада да мен қалдық дейме, өзімнің ақылырымға дадам өлді дейме ма? Қызық сөзлейсе ке? Кірі. Бір иғыз кәп қойсам, бір мешкап кәп қылдың ғой сәні? Маңшыға бәқчан шақырып кіріп не маңшыға? Қайсы бәқчан? Бәқчан шақырып кіріп маңшыға. Ма қошынымыз бек онайыны. Нем қылсан? Кірі, шақырып кір деген ке, шақырып кірі. Мақыл. Кірі. Тай, азар, салы мен. Тоға. Кепім кірмен су алдым мен ақыр қоқытты. Маша қып баларым кәгіз алмаймын деймен де. Менің нәуірлерім көгім келді мәселен. Ау, Мәмәтлі нәурісін сөреп шықыды. Ма Абдулла olsa балысын көтіріп ола шықыды. Мен бұл күрәшін көтіріп жүрмем ма? Итак, 30 жыл oldu bunu көтіріп жүргенге. Бұл өз қотынам де? Маңам де дегендеке. Hazır abi, Бәқчан, ма қошынымыз ба, Бәқчан деген. Әкілтіп Беконай дейме. Беконай. Мұ той нәзірлігі шақырды бұчу. Ашы шақырды, азыр дәйді мұшу, дәйді. Мен бұны мұнақ нем қойдамысам, мұшу дәйді. Олжа чонтада. Өй! Әне, өземнің олысы. Олжа чонтада. Өземнің олысы. Кә, бала. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Оқу атам сән? Çoğun бұған кесе оқымаса? Қатсаған дәймін ау? Бая көшіген, шым қара бақына. Бұл дада өзің дуа қойт кені? Илаха амин. Doğru bala qazanatmısa. Allahu Ekber. Amin апа, рахмет тазы мақұл болып Ey. Otağın, çay içimiz. Çay içimiz. Zan yaxşı. Yaxşı дейсіз, көзі çay içіп отырмыз? Çay içіп отырмыз. Тамағатын дыла ма? Таң атмасын, тамақ атқа үйіріміз жоқ дақи. Тұқым болсын қосаламын. Азы қорымыз. Кейкі қетін. Пәскен бәсілі, вообще пияз болсын жоқ е, мен дақи
Samsak, piyaz. Hazır aldırma to'xtab tur aka. Erkin kan terib. Anca jonda. Satnigin g'ayrat akamdan nazarda yo'q bo'lsa. Ha sen tushni chaqirib kelibsan. Chaqirdim-ku, men seni Men kirib- mijozim yo'q, uyda yotdim. Og'rirdingmi? Bir Ya, qism bo'ldingmi? Ya mana Turmay yotdim. qoldingmi? Ya Yetib uyda. ko'zing birlab ko'rdingmi? Voy, bunu. Ya. Ko'zdan so'zlab qoldingmi? Mana yotdim, mijozim bo'lmaydi endi. Ha, gripda. Aka. Anca jonda. Sen hatta Tolekamning bolasining malgurchiga bordigansan? Ha u tushdi, sen chaqirib keldingmi? Ar ayol bilan soat 12da aka. Ha bo'ldi, Bakin bo'ldi. kelgani. Bo'ldi. Aytib boraman, uning boraman. Baba. Anca jonda. Aldingmi? Nima bo'ldi? Aldingmi, almadingmi? Ya endi aytmamsan nima bo'ldi? Döngmeldeki Tolekamning malini kim olaket bilemsen mallarını? Ya mana Tolekam. ya To'likdan mollarini o'g'irlab ketdimi? Kim? Zarina demning beqo'g'an bolsa o'zining bolsa emasga. Voy, bunu nima davatidi bunu? Ya endi To'likning mollarini ketdi so'xtab. Shunday mana. Aldingmi? Nima bo'lding? Mo'ytakam baqo, mo'ytakam. Ha. Unaq. A mening axir to'g'rim qurqango. 16 kun begim mekanikle begledim. Ya. 30 kun bo'ldi, 40 kun bo'ldi, 50 kun bo'ldi chiqmaydi juju. Xudo tuxumini qasam puluq qildi. Voy, asıl uşuqlamsan? Voy, savdodan ketay. Qarasa qilmaysan. Ya bizda tuxum degan bor, hozir berdi. Endi to'g'ri chiqib berma qo'yandi. Hozir beringlar, пожалуйста. Voy, bermagan, Hozir beramiz. bermagan. Ya. Aka. Anca jonda desa aldingmi? Nimani? Aldingmi, almadingmi? Nimani? Aldingmi, almadingmi? Voy, aytmamsan endi. Aldingmi, almadingmi? Anglamadim. Teg bo'lmadi, bosmasang deymi. Voy, bunu nima davatidi bunu? Aka, erkin kan terpadingmi? Mana. Ya Baxtjon. Al. Mana ne? Voy, rahmat anca jonda. Hey, to'xtar, voy. Mana. Ha, meniki u. Senmi? Hey. Erkin kan tanıysan o mening cho'ng o'g'limchu. Erkin. O jiplar bo'lmadi. mana. Voy, o bolam ya. Ha. Ashning hozir telefon qilib, Erkin aka dadam o'lib qoldi deysan bilamda. Erkin akam tasvir qilibmanmi? Hey, man. Nima davatidi bunu? Sen Hey. Ugayda tushganda sen sizlachdi. Hey. Ugayda tushganda anca jonda. Ya. Ey, men onun o'zining datsiman. Nima shunday qilsin? Tirik qo'ysam. Voy, mana o'ynab anqotma. Voy, yag'an davatidi, Demamsan. Yag'anmi? Mana o'ynab qo'yapmiz ku, men mana qo'yapman. O'ynab qo'y, o'ynab. Davata bo'l. Erkin aka dadam o'lib qoldi, biroq yag'anda qo'ydaymi? Voy. Ya biroq yag'an deganda dema endi. Erkin aka dadam o'lib qoldi degan bitdi. Bo'lamda? Qana o'lib qoldi deysiz-chi? Voy, bunu. Men uzutdikilardan so'raydi, qana o'lib qoldi. Ya. Yana da variantlar bor. Anca jonda. Sen kirganda ketib qolibdi deyman. Ya, Ketibdi deyman anca jonda. Ey, to'xtabdi. Ya onun vaqti yo'q. Cho'ng zavodlarni ishlatadigan odam o so'rab o'tamaydi unda. Yamir variant bor. Bakın müngiz yok kalan bak o. Anca çotadan kalan çöpçüyken sevindi o ya kadar mıklamadım. Nima davatidi bunu? Ha? Ey, o so'rab o'tamaydi, mana Apple davetgan bo'ldi. Yamir variant bor. Su cümletke çok iyi tutayım anca çotadan. Mana qo'yaymi? Ya bunu soğudu sudu menim qışırma. Rosti? Ha? Yazını köçök etke kış tepaptı deyim. Ya, bunu. Meh, et degan et. Balesi. Ötüsü. Ranjit oldu, ranjit ketdi. Öyle, bekonayni, baqatayni. Et uydu. Alda kettin. Bo'la, bo'la. Bo'la. Hozir. Alo, Kurash. Qanaqa fikam ahvoling yaxshimi? Men kurashamiz-ku, men bu bikunayga torma qildingmi? Ha, Bekunay fikam qanaqa ahvoling yaxshimi Yaxshi fikam? aka, o'zing qolsa. Ya, eshitdim fikam, men yig'in kirib boratdim, yomon aldirashdim fikam. Sen aldingmi? Nimni? Aldingmi, almadingmi? Yo, anglamadim fikam desam. Seni sinfdoshing G'uncham bor-ku. Ha, nima bo'pti G'uncham? O'zining yo'lchini ig'rayib qolibdi. Ha, bo'pti, endi fikam. Chiqib yaxshilik-ku. Nima qolsa? Hey. Ha, ishtaman, yig'in kirib boratdim fikam. Yomon aldirashdim. Keyinroq xabarlashaylik. Ha, o'zing zvonch qilmi menga? Ha, o'zim. Vaqtim yo'q. Erkin aka! O, nima bo'ldi Sen fikam? aldingmi? Yo'q. Hech kim demadi, dadam qochib qoldi. Alo, uy. Aytdingmi? Xo'sh qilib, dadam qochib qoldi. Ya, bunu.
Хош алып кетті сені. Е, Доғытып мұ? түз қылық қылды. Ода. Көшеткілен шақырыйды ма? Е, тоқта, Е, ода. Ода мәке. Тоға. Азатакан терпе. Мә. Азаткан терпе. Амжы чыды да. Оның қымдаймыз ма? Амжы чыды да. Чыды да. 5 теңге бермесе. Немеге? Әркіне капсы өліп қалды дедім ғой. Мұның. Мә тірек қой. Мен нәзірлік өліп қалған 200 теңгені шақырма. Сен тірек қой ки өліп қалған сені дамаймын зато машин расчет. Мұн. Құдайым сақсыз дегенім, доғытыды мұны. Я бикам өліп қалсаң ғой мен амаймын жоқты растап Мұн. Мен саңның шиді болуш керек. Яқ. Сенің чаттығыңыз. Сен білім ақырек сақыным. Әзір. Мә. 5 теңге мақұл болыпты, аман бол. Отағын алдырма. Ал менің отыран жоғылым білсең ғой, Азатаканы. Аздакам. Алматыда күтті. Білмең ғой Аздакам. Не болып ташының біраз оқаттың ме? Ештің болмады, ашынығым әке. Ашынығым ашта телефон қылып, Азатакка дадам өліп қалды дейсе болам да? Мынатайым. Аздака, сені дадаң біле күреш, ұқарды кет қапты деймі? Мұны. Е, Угар дегенді қара. мана деп қойсаң болды оныңға. Мана болып болдың сен. Яны рәнші қалды. Балесі. Кімнің балесі? Биконай мо дейді, баконай мо дейді. Алда кеттің. Боле. Алда? Алло, күреш, қанафкам? Мен күрешті қайсылы, мен ғой, биконай ғой. Беконай қошнады. Қашынан ғой. Қанафкам, яқшы ма? Апырың дадылырың тей шықты. Яқшы әкәт, тешілік. Өзің чын қылсы? Яқшы, мен бұны әдаңны доқтыр қиып келген фкам. Айдам доктора кепті, біраз болыпты да жиынезін. Не болды әдемге біраз болып қалды ма? Ештім болмыды, мұны тішіні көстілғанға мұны стоматолог қиып келген. Тішіні көстіған стоматолог кепті, сен компьютер біраз етті құтылды тіші. Чөпа-чөпіс біраз сәні бәдіңлады, компьютерін бәдіңлады. Тішіні тұз білен чақап әсін мында. Елі майық пішірім. Елі арақ. Тишіді ма қоймай сүрксін, қоймай. Мақыл, рахмет фкам, да қойма. Не болды, бә алдыраштым фкам? Алдыраштым деймі? Малла мәрі отыр тәмсі? Ака, өзің звонтық қама маңа? Сән маң звонтық қотсың? Бірек отыруғаны мәсал, бір істейме азыр. Не болды фкам, жығылмысаң? Отадың ма? Отадым, мейт фкам. Менің Samsung телефоным экран шықыл кетті. Вай, асыңым жығыламды мәсаң кәгенді ip берме фкам. Ибрам сен ме? Ip келме. Үйтмем сен мені? Расла, дәбеді ұнты қапман ғой, ішемсен аккаң сора дадан қачу қалды раста атма. Неме? Өйдің ма? Алжа жадан сен қырт ташлап аттым ғой. Мана, өйдің ма? Болды. 5 тәме өсі. Отачы. Немеге? Әркіне кам дейді мен аздақ кам да отынан. Мәт тұғына. Масаң, қазір бәдім ғой 500 тәңк. Мен қазір дедім ғой аздақ кам. Яны өрмем мұның ғой? Енбегін. Мың тәңк бәсіңіз да жөп. Болды. Болды. Көжет кілін шақыры деймі? Бірақ. Үші біле етсін бір берейтізге деймі әмсі? Бақ. Итма. Ешкімге итма. Оны ойнап қоятымыз. Жаның ма? Тылшатакам да қойшы, тылшатакам құлы паң аңмайды бекам. Етмай ешкімге. Отырдық. Сен әбзәтін бір дәуітшін керек ма? Сен мана шыдап жүремемсің соқты? Мәні даймен, мақыл, мәні даймен. Өрмәт қосыла, азыр кірмей тұрыңа, бұрық бір жылыз кіріңа даймен. Кәткен айма. Шықы. Мен ішін кәй тұттыр, мен ішін тұттыр. Шықы. Чық дайма. Мана не мана қылды? Мен тұттыр, мен. Ой, мұны. Тоа, қап. Дада нем қығының лабы. Іш бітті ғой. Іш біттемлі азыр акамла кәсі мәлім деймі? Сен ештіп қойды. Күрә, мақыра. Мәйлен, бұлан еп қой. Мәйлен тазла, мәлен сүпір қой мәйлен. Hazır akaların kәсі ұят емес ме? Ұят емес ме? Мені тылайды ол. Ой, сені тылымайды. Сені мүштайды, әнді бекан, сен деймі да бәқчан дейді ғой. Немді деймем Мен бірден етіп дәмей олай, күрә, манын үшін тазла. Варен сайлан ачқы, акаңладың ұят. Бұла неме ауыды деп ешітмейм. Мен тоқылан шықыр өйтәйші жану ала. Тоқылан тек шықамының ма? Онды қапма ғой. Ой, сен, балаларым азыр, бұл кәсіп қанақ. Құшағылап бана кәп қып деймені, ет олмайым өмі бірден.
dadam. Dadam Dadam. Bu qanday bo'lib ketgini? Dadam. Undayman men. Undayman. Kurash ukam. Dadam. Dadam. Qoraloq patmay qoldim bu dadam. Dadam. Dadam qayda? Amca çocuğum kaçı koptu da ya. İyi baytılmaydı oturattı o. Ay kandan mıklamı. Hazırlamaydı burada oturattı o. Tova. Kandan mıklamı. Yazıma kan kaldırılan. Üçle yazıma tutacak ama. Kaçak geldin la. Yaxshi bo'ldi qarg'ina. Qanday bo'lgani bu? Bilmeyim ben etkili normal değildi. Ay tova. Dadam o'tib ketdi. Astıkı. Telefon ikram geldi ama telefon ikram geldi ama. Ay dadam. Ay dadam. Erken. Amca çocuğum kolum tutuştu canısı o. Mak bakrab oturup bilemsenim dedi. Nim dedi ukam? Çok oğlum kese bir konay. Açtım it bakına sana şıkımın tek versin dedi bir kalan. Ay, magna zoti. Biri ukam, magna og'ina ay dadam. Bu qanday bo'lgani? 5 mı diyeceğim musun diye. Ay dadam. Qanday bo'lgani bu? Astakı. Ay Bekonay. Oşu dadam seni maqta ketatti go. Men zerikkendi kirib yinimni so'zlab o'tirib beradi ketatti go dadam. Koyma bilmettim bunu torluk. Bilemse amca çocuğum kolum tutacağınızdı o. Nim dedi? Bilemse akırk söz ne dedi. Akırk söz nim oldu dadamdan? Bir kunay pult ve televizyonun astara katkine dedi o. Bilemse ne dedi ki? Nim dedi? Aşı otancı oğlum kesse bir kunay. Sana 5 minut tenki bese. Ben aşı oğlum dirazu gitmede ketti o. 10 ming tagi beray shu, 10 ming tagi. Dadam rozi bo'lib ketsin shu. Dadam razı. Nasıl razı? Amca çocuğum yukarı bir kırçık etti de. Tova. Ay dadam. Qanday bo'lib ketdi bu erkin aka dadam qani? Bu qanday bo'lib ketdi? Qanday qilmiz endi? Ay O'sha dadam. yerda o'tirib ketadi Ay dadam. dadam. Ay kurash ukam dadam qani dadam. Vay. Ay dadam qani dadam. Astagfirullah. Dadam ku bu. Dada sen tirikma. Dadam ku bu. Dada. Dada. Dada sen tirikma. Sen mi bu dada? Ota. Ey ahmak. Ne bu ne qilinglar? Mam chaqa bekunayni. Ey sen adamını öldürüp tirik Ey, adamını oy, ey. öldü deyse. Beshing ishlamdi sening, ha? Ey ben şu ayalımda doktordu Ey, koyup koygun. sen şunu düşünemse. Chaqa mama bekunayni. Çakama. Chaqa. Tohtat. Dedim o da men tilaydım uşladım. Dada endi bu. Nim qilinglar, ha? Dada bilsa-ku qanchalik ishlarim qoldi. Cho'ng bir zavod qarayman. Bir hamma odam qo'l ostimda. Ular ko'z sepsimsang bo'lmaydi. Hey, bu qilinglar dada. Biremen adamga qarab tursan bo'lmaydi. Bir tal dadangni yo'qlamasang bo'laverdi. Dadam de, yo'qlab turmiz-ku, ahvolini so'rab turmiz. Yetishmagan nimani yetkizyapmiz dada. Bala. Sen ma uy kelganingga qancha vaqt bo'ldi? Keldik-ku dadam shu yaqin arada. Bu yaqin arada o'g'anga 2 yil bo'ldi sen kelganingga. Endi dada, ish qanday qilsa, ish. Uzang deding-ku dada. Yosh vaqtingda gachi ishlab, jag'dingni yasab ol. Biz vaqo. Rahmatlik anang ikimiz. Sen Moskvaning chetida armiyada vaqtingda og'rib gospitalda yotgan vaqtingda uydagi oxirgi to'paqni so'yib etib yo'lni jiroq demay qishni qish demay sen ko'rdigan bag'an ashaga. Dada, endi sening har bir qilgan yaxshiligingni hech qachon unutmayman biz. Endi bir to'poq deysa dada, o'rniga 10ni bog'lab edim-ku. Keraksan yana 10ni bog'lab beray jinim dada. Mana o'g'il bola.
Ana oğul bala. Sen sen. Sen aşı öğlengende ayalımdın. Tekli ayalım bu sen. Sen ayalının hotunu opsa. Ayalının hotunu opsa. Muş yakında balcaklarımni ayalımni elip senin kışın kelip hoşlaşay degen. Hoş. Ayalım balcakımni elip ketelgi köşkünü atmış. Çetel yaxşı ey bala. Çetel yaxşı. Biroq men sizlarga birdim aytib beray. Kel o'tiringlar. Kel, yaqinroq kel. Taqdirning taqozosi bilan vatanning beshig'i ig'ir kun tushib atamni kommunistlar tutqunlikqa oldi. Anam atamning bir ig'iz so'zi bilan meni Qozog'istonga ib mamdi. Elim esimda. Chegarda minglagan odam. Cho'ngimi bor, kichigimi bor. Anam bana, balam, sen aldıdı mangın. Ben jüklen götürüp kaynandı mangın endep. Kaynımdı kağındı. Çigarga yetip kele yakın. Anam xeyli jırak deydi. Ben çigardın ötüşüm kıla. Sovetning soldatlari chegarani taqib etdi. Men bu yoqda. Anam bu yoqda qoldi. Jig'izeri kuchaydi. Men apa deb qoldim. Lekin men anamni ko'ramdim. Sovetning soldatlari meni odamlar o'tag'izga mashinalar o'tag'izib Qozog'istonning shimolidagi Shitimlar uyiga kelib keldi. Shu yerda maktabni bitirdim. Andin armiyaga ketdim. Biroq men onamni bir minut unutgan yerim yo'q. Armiyani bitirib keldim. Şu anamga, ana vatanimga yaqinroq turay deb o'sha yeziq kelib turdi. Bilamizlar, har tongda xuddi do'ngning uyqudan anamni ko'rib qoldigandek uzoq qarab turadi. Kun chiqishni shamol chiqsa, vatanimning shamolini ip keldi deb to'ymay nefes alattım. Yıllar ötüp, zaman özgürüp, chegarlarımı içilip, ben anamni ko'rdigan vatanga atlandim. Canım anam, seni bir köse, Sığınışның alemlik otlarını bassam degen oy bilen ben şu özem çoğun boğan koçuğumu kırıp geldim. Şu koça, şu dar koça
ағайындарым bilan birga o'ynab, top kechib cho'ng bo'lgan ko'cha. Top ustida yuzimga surtkim keldi. Bizning uyning yanida odamlar to'plashib turibdi. Men ko'chimizni to'y bo'layotgan o'xshaydi deb qopdim. Lekin yig'ilishgan seri şu toplashib turgan odamlarning yuzida tabassum emas. Aksincha tushkunlikni ko'rdim. Anlasam anamның yetti nesliga berdim. O'ylimizning o'ttirg'i kelib, barcha ovozim bilan ana deb baqirib shiqlab ketdim. Asad, sening bilan uchrashishni qancha yillar armon qildim. Bütün ömür qilgan armonimning o'rnida sening so'q qabrangni quchoqlab qoldim, ana. Dada. Otağıma dada. Dada. Canım dada küçük gideriz. Dada biz hemmine düşendim. Geçirgine bizdi dada. Geçirgine dada. Mana şundan beri ben her yıl berip anamның qabriga duo o'qib kelardim. Endi men anamның qabri nima? Ana vatanimni ko'ramaydigan o'xshaydi. Hey ulug' Allah, hey ulug' Rabbim, hey Parvardigorim, qarindoshlarımni omon qilg'aysan.